وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: جيم الرواتب. الرواتب هي السنن القبلية والبعدية مع الفرائض، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان أو 4 ركعات بعد العشاء، لقول ابن عمر رضي الله عنه: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح. يتي الله سبحانه وتعالى تدلو ماوندو توبدو سنيدو حندو يتede yentori yo juulu enelaɗo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omo o nuli e meɗen saabu yurmede. Yo juulu e sahaba ɓen fo, o juula e hoore kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kan. Allah tawra ko dina jokkuɗen, allahumma amin. Walli fiiɗon ɗo yo Allah yurmin en yurminamo imo o fuɗɗannoke en fi sunnaji ɗin o addanno en sunnaji ɗi tawata ko duumodeteɗi e muɗum. O fuɗɗori witiri on, o watti ɗimmum ɗum raka'atul fajiri on, ɗum ragibatul fajiri, ɗa woni alif ɗa woni ba, hande ko jiimu on. Arrawatibu ko tabitaɗi ɗin e mum. Ratibu koko tabiti koko duumi, ko ɗum ɓe inna al imamu ratibu, mami tabutuɗo. ɓe inna arrawatibu lil muwaddafin, salaire ji kadi joddiji golloɓe ɓen, ɓay lewru ɓe ɓe hendoto, lewru ɓe ɓe hendoto. ɗum kadi ko wiyete ko arrawatibu, ko noon salaire wiyete e arab arrawatibu. farilla nden e juuleteɗi ɓaawo julde farilla nden. wahiya ɗin raka'atani ko dar ɗiɗi qabla zuhuri, ko adi juulugol fana, onti juula ɗiɗi o juula fana. Wa raka'atani ba'daha, e darɗe ɗiɗi kadi ɓaawo on tigi juuli fana o. O juula ɗiɗi non o juula fana. So gayni juulugol fana o juula ɗon kadi ɗiɗi. Wa raka'atani qabla al-asri, taban ɗeɗo ɗiɗi ado fana, ɗiɗi ɓaawo fana, ɗum ɗo koko fottana. Amma ɗiɗi ado alansara ko addi ɗo ko nokku yeddodiraɗo. Yarli ɗum ko e rawatibu jeeya, kana e rawatibu ko ɓuri sellude kon wona e rawatibu jeeya, ko e sunanul mutlaga jeeya. Kono kanko addi ɗum ɗo. Wa raka'atani ba'da al-maghribi, e darɗe ɗiɗi ɓaawo futuro on juulama. Wa raka'atani, e darɗe ɗiɗi aw 4 raka'atin, yani ma ɗum darɗe 4 ba'da al-isha'i, ɓaawo geeƴe ɗen juulama. Ligawli ibn Umara, ligawli ibn Umara, sabu konngol ngol Abdullah ibn Umar maaki. O maaki: hafiztu, mi manditike, mi hunjike, minan nabiyyi, immorde enelaɗo Allah on sallallahu alaihi wa sallam, ko o juulata 10 raka'atin, darɗe 10. ɗen ɗo miɗo manditi, miɗo hunji, nelaɗo no juulano ɗen darɗe 10. honno juuliraynoɗe? raka'atayn o juula darɗe 2 qabla dhuhri, ko ade juulde fana. wa raka'atayn ba'daha, o juula darɗe 2 kadi so gayni juulugol fana o woni 4. wa raka'atayn ba'da al-maghribi, o juula darɗe 2 so gayni juulde futuro woni 6. fi baytihi, ɗum ka suudu makko o juulayno ɗen no.
wa raka'ataini e darɗiɗi ba'da al-ishai ɓaawo geeje ɗen juulama woni jelu woni jeetati wa raka'ataini qabla as-subhi e darɗe ɗiɗi o juulade ado o juulde subaka on woni darɗe sappo ko adduno ga darɗe ɗiɗi ado alansara o adda ɗum arali e o hadis ɗo kono no ari hadisaji goɗɗi goo wonde nelaɗo no juulayno darɗe ɗiɗi ado o juulude alansara woni dalli arano on ni wa gawli aishata e konngol nene men aicha radiyallahu anha o maaki kanko aicha kana arrasulu sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah on wonino la yada'u o tertatako o accata arba'an darɗe nayi qabla dhuhri ko adi juulugol fana darɗe nayi aɗa juulugol fana timmode hadis on e hadis abdullah ibn umar ko goto e ɗiɗi ɓaawo fana ɗiɗi ɓaawo futuro ɗiɗi ɓaawo geeƴe ɗiɗi ado subaka woni sappo e ɗiɗi wali gawlihi alayhi assalatu wassalam e sabu maako makko kanko nelaɗo ka o maaki ma bayna kulli adhanayni salatun no e hakkunde kala noddinanduji ɗin ɗiɗi julde hakkunde noddinanduji ɗin ɗiɗi ko fanda ko hakkunde noddinandu e darnandu ɗum kala julde si noddinanama ɗon e nde darnanede si wagtu on ɗon no yaaji haray ɗon no newnaka naafe wa gawli e maako makko kanko laɗa ka o maaki rahimallahu mra'an yo allah yurmin neɗɗo wo neɗɗo salla o juuli qabla al asri ko adi alansara on arba'an darɗe nayi du'a yo allah yurmin neɗɗo juuluɗo ado alansara on darɗe nayi oɗo hadis wiɗo rawahu abu dauda wa tirmidhi wa huwa hadithun hasan ɗum ɗo woni as-sunanu ar-rawatib dal at-tatawwu taban ɗiɗo sunnaji tabitaɗi e mum wonaɗi farilla de mo acciɗi hara o mara bakkatu kono noon juulugol ɗi no moƴƴi duumiɗo accugol ɗi haray ko kataɗo fe wonugol neɗɗo wonugol kataɗo wona yahugol madina ɗo tu yeeya ronka marsinde ma naata ambassade ronka heɓde visa ɓe joni tan passeport on ɓenna nono mais désolé haysi en konti ɗum ko e kategol jeeya hi kono no woodi ko ɓuri ɗum wonde kata ko ɓuri ɗum wonde kata ko ronkugol ɗaɓɓugol baraji kadi weli heɓude e kadi hara yimɓe busno heɓude boyino wonde milliardaire ɓe ka baraji hara na kadi ko satti ha ɓe golli na dépense buyi ɓe itti na fereji ɓe waɗi an joroɗa ɗon saroɗa wona tawa an a nafata few fade woɓɓe ko farilla on kara han 40 minutes ɗum kadi fayda kaka bukkol ɓe mbelata ko tuma fayda hewti ka dande sakkitone na ɓe ara caraw ɓe ara ɓe wubba hay ɓe piyo yimɓe allahu akbar ani ko ɗum waɗi yoga e sahaba ɓe inno kala mumen yiyayno no duumo accugol ɗiɗo sunanu rawatib hara meɗen konti ko e naafiki ɓen o jeeya neɓay tun goy naafiki agan e yaltita daali on attatawwu awi naflul mutlaqu gattugol ma naafe werlitaɗe won naafe werlitaɗe ko naafe ko julde naafugol tawa happanaka fewndo happanaka kadi ko darɗe jelu immagol tun fewndo ka dagi naafugol immo tun naafa juula tun ɗum kadi no moƴƴi tentini si ko jemma on tigi waɗiri ɗum wahid fadluhu ɓural juulugol tun naafe fewndo wo fewndo o wi linawafili salati fadlun azim no wodani naafiloji julde nden ɓural mawgal qala sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah on maaki ka ɓangingol ɗum ma adina allahu allah duginanali li abdin wonande jiyaɗo
fi shay'in hay hunde afdala ko ɓuri moƴƴude min raka'atayni edi darɗe ɗiɗi yusallihima himo juula ɗen ɗon ɗiɗi. wa innal birra tabiti wonde ɗiggere nden moƴƴere nden la yudarru ɗum no sankite no sare no juru ne fawqa ra'sil abdi e sengo dow hoore jiyaɗo on madama fi salatihi ɗo nde himo duumi himo ka nder julde makko. fannin haray himo juulude haray no sonsongede bir moƴƴere nden no sonsongede no jurunnede ka hoore makko. mana ma adina allahu li abdin fi shay afdala min rak'atayn yusallihima, yani allah yamirali jiyaɗo makko on rerɗinimo noddimo e hunde wi'i yo waɗu nde tawa hinde moƴƴi hewti wasi on tigi immike o juuli haysi ko darde ɗiɗi. bimana moƴƴere wonde e nder julde nden fayda nde ala e ko lutti kon, ko ɗum woni manamo. eyo no wuli ha kano o acce hakkere bisimillah. wa qala alayhi salatu wassalam, lulalango maaki mo jaggi kisi e wone mum julde e kisi e wone muɗum, lilladhi sa'alahu wonande on landinoɗo mo murafagatahu wondogol e makko setodugol e makko ma hoɗɗugol e makko fil jannati ka aljanna. goɗɗo attende aɗo wi nelaɗo ɗandi komi faala, wayni mi anda wi ko yen wondo e ka aljanna. allahu akbar, allah yen wondo e naɗo ka aljanna. o wi ko ɗum mi faala, yani nelaɗo ko kanko o nulaɗo allah, ko kanko woni lanɗo on, kanko woni fuu. tawa neɗɗo ñeñinay ha hewtamo tawa inna min komi faala ko yen wondo e ka aljanna. nayugol lam faala ya okkan tumbun ɗo, ya taƴananɗa terrain hum, ya okkan hunde kaari, yanoma en o poste ɗo, ya wannan ɗo, ya wannan ɗum ɗa. holli wonde kamɓe ko ɓurnoɓe hittude o heɓugol malal ngal lahara, ɗum ɓurnoɓe mapinde. enen hande mo ñeñiniɗo ha hewtoyi chef de l'état ha ɗe gandi ko wolete kon ka. o jaabi oɗo o wiimo a'inni ala nafsika bi kathrati sujudi, walliran e hoorema sengo ma fiyo ɗum laato yen wondoy ka aljanna, walliran sengo ma hebbingol sujjugol ngol, mana hebbingol juulugol. ɗo sujudu on min babi itlaqil juzi alal kulli, nde wonno julde wona sujudu on tun, kono no wowlire noon inne miɗo sujjude habbolan ɗo mi sujja, tawa na sujudu tilawa, wona sujudu shukri, wona sujudu sahwi tawa ko juulugol. o wi walliran sengo ma ɓoɗɗingol juulugol ngol, on tumata min kadi mi toranoma allah ko lutti kon fiyo en wondoy. sinani ɗimmu ɗum hikmatuhu, hikma mum nafoore mum nden naafugol tentini jemma honɗon nafoore mum. wa min al hikmati no jaa e nafoore fi nafli fi naafugol ngol, annahu no naafugol ngol yajburu al faridata no heɓɓito farilla, no timmintinna farilla, no walka farilla. jabru ko keɓɓu, ɗon andi keɓɓu ka si tawi goɗɗo heeli e teral ɓe waɗayno cabbi ma peli kewe ɓe haɓɓa ɓe feƴƴintinna sengo ga e sengo ga fof automati ɓe haɓɓa fi wota memmino ha lanna sellude. jabru ko heɓɓitagol, ko ɗo o calcul ji wiyeteɗe aljebru, aljebru aljabru ko ɗum wonno on ɗon fannu e on science ɗon, on mathématique ɗon, on calcul ɗon, on ɗon ko arabu ɓen yaltinimo, ko julɓe ɓen yaltinimo, julɓe ɓen inventimo. ko ɗon si a yi konngol ngol portoɓe gollinigol ko wiyete aljebru, ko aljabru, ani ko timmintinnugol ko mankuno, ƴettaɗa
si tawi ɗa woni moyen arondisa watta ɗum ɗa no jogi fannu ko fannu muɗum o wi no jeeya e hikma ɗi naafiloji nafoore majji farillaji ɗin si ɗuytoyike ñande dargal tawi timmali on tigi masalan luttiri wan waɓutuji 200 farilla ko ɗum noon lutti haɗo naata aljanna mankanimo ɗum noon o yiɓi million ji ha sabakari kon lutti ɗum waɓutuji 200 farilla ala ton ala ka juule yoni manki ngakki fi timmintinnugol ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inna ndaare ka naafiloji o jiyaɗo an ɗo simo mari naafiloji ƴetton ɗon timmintinanomo farillaji ɗi ko nafoore ka ko ɗum wayi annahu no naafilugon yajburu no heɓɓita timmintina alfarida farilla in naqasat so tawi in naqasat so ɗuytike fagadi qala rasulu alayhi salatu wassalam gonɗinelaɗo Allah o maaki mo julde e kisi e woni e muɗum o maaki inna awwala ma yuhasabu nnasu bihi yawma alqiyamati min amalihim assalatu tabiti wonde ko adete hasbede yimɓe ɓen e hoore muɗum ñande dargal e golleji maɓɓe ɗin ko julde nden mana ko julde nden e golleji yimɓe ɓen fof ko ɗum ɗon ɓe atte hasbede hasbugol ngol ko dartanegol taw sino moƴƴi taw si moƴƴa sino moƴƴi ɗum ɗo ko jelu hawrata ko ɗo itta muhasib comptable jo muhasaba comptabilité yani mawɓidira o piiji ɗin anda ko naati kon ko jelu ko yalti kon ko jelu ɗum wiyete ko muhasib ko neɗɗo yimɓe ɓen ko ɓe attete hasbede kon e golleji maɓɓe ɗin ñande dargal ko julde nden yaqulu rabbuna lil malaikati jeyɗo men o innana malaika ɓen wa huwa alam e hoorele kanko ɓuri ɓe andude o wi'a ɓe unzuru ndaare fi salati abdi e julde jiyaɗo an on ndaare e julde nden taw atamma ha o timmininde am naqasa ha ka o ɗuytuno nde fa in kanat tammata si tawi nde timmi kutibat lahu tammatan nde windanema ko joddi julde timmude wa in kanan taqasa minha shay'an si woni no o ɗuytiɗo e julde nden hunde julde goo o ɗuytuno toon ko gassa ko ɗuytade tawi nde boni nden ɗon kontatake qala allah subhanahu wa taala darana malaika ɓen unzuru ndaare halli abdi ene o jiyaɗo an no mari min tatawu'in naafilo ndaare si o jiyaɗo no mari naafilo fa in kana lahu tatawu'un si tawi mo marno naafiloji qala allah subhanahu wa taala dalana malaika ɓen atimmu li abdi faridatahu min tatawu'ihi timminane jiyaɗo an on farilla makko on timminiron ɗum ka naafiloji makko thumma tu'khadhu al-a'malu ala dhalika refti on tumati noon golleji ɗi fof ƴettire noon ndaare on tumati noon e korka kan si tawi no woodi e balɗe farillaje ka korka ɗe tawata ɗen ɗon hari ɗe moƴƴano simo howruno korka naafilo ƴette ka korka naafilo walkire ndaare hajju farilla ngu o wanno ngu so tawi piiji no ɗuytino toon timmano ndaare simo wanno hajju naafilo ƴette ɗon kadi uddireɗa ko wana noon ka zakka si tawi zakka on no woodi ko ɗuytuno o timminano ittugo zakka o laɓɓinano poyi no woodi ko mankinno simo wanno sadakaji ƴette ka sadakaji timmine wa halumma jarra ko ɗum waɗi ta neɗɗo yondinor tun farillaji ɗin tun oɗo hadisi himo selli ken rawahu lhakim e imamu lhakimu naysaburi kanko e imamu dhahabi no tawtimo ɗon wonde hadis on imo selli cheikh albani kanka no sellini hadis on halisan tatabun ɗum waktuhu fewndo ngol naafugol ɗo naafiloji werlitaɗi ɗin ɗo waktu ɓugon allaylu wannaharu kilahuma darfun linnafli lmutlaqi ma ada 5 awqatin jemma wo ñalorma wo kanji ɗi ɗi noon ko ɗi fewndo darf ko miran hu ko enveloppe ko ka hunde tumbete ko nokku ka tumbete linnafli lmutlaqi wonande naafilo werlitango no gasa waɗede no tumbe ɗon jemma ñalorma no wawi fewndo o fewndo ɗo wawi naafude woni ko jemma ko ñalorma o wi si wona e waktuji joyi ɗiɗo woni nafatake mum o wi fala nafla fiha naafilo ala ɗin waktuji ɗon joyi ɗin ɗon tu wahiya ɗin ɗon taɓan ɗo ko naafilo werlita gon ɗo wona e wolede fi mum
wona naafiloji wonduɗe e sabuji ɗi. ɗin ɗon waktuji joyi aranon ɗum min ba'dil fajiri ɓorde ka fajiri ndin feeri ila tulu'i shamsi ha nange ngen ƴellito. fiyo no o innali ɓorde ka subaka on juula o wi ɓorde ka fajiri ndin feeri, sabu hadis no ari wonde si fajiri feeri juulatake ɗon naafe si wona rakatul fajiri on tun. laano makani goɗɗo sahabajo goo o wi si fajiri feeri wota juulu goɗɗum ko hande kadi si wona rakatul fajiri on. ari e hadis goɗɗo goo ko hollata wonde hi no sellaka on tigi juula naafe mutlat ɓaawo fajiri ni feeri ɗo hakko ɗo ge subaka on. ko ɗum wasi wonde ka sahabaɓe waɗi pecce ɗiɗi. woɓɓe inni si fajiri feeri ala ko juulete sina rakatul fajiri pet. allahumma sina hara a juulɗum ɗon ka suudu ma arɗa noon ka juulide tawi e no heddi ɗon e subaka on darnanede waktu ɗon a juulay tahiyatul masjid on. amma si a aru ka juulirde ko ɗon waɗɗa rakatul fajiri on fi kala tan no lutti ɗon on ɗon waɗirimo dewal wongal goo janngol alqur'ana jantagoɗi nde allah ko wettoro noon kono ɓe inni wona yana few. no tabiti wonde wano sahabaɓe ɓe tato ma ɓe nayo mi yeggiti adadu on bidabt kono noon ɓurata ɗum kamɓe ɓe wi ella ala e naafugol naafilo werlitago ɓaawo fajiri ndin feeri hakko noon e subaka on juulede. o wi ɗo go'o wonde ka fajiri feeri kanko no yaari noon ɗon e nangen ƴellitade. ɗimmum ɗum min tulu'i shamsi ila an tartafi'a qida rumhin ɓorde ka nangen ƴelliti nge yaltiti mana ƴellitago nge yaltitani en haynike nge ɗon kadi nafatake ɗon nonno toŋa fes ha tuma nge towi seeɗa beru embere gaawal yani rum ko konti labberu ko sawru mulluɗu ndu goɗɗum seŋi e muɗum ko waywa conkitawal ko seeɓi ɗum ɓe ko harba ɗum ɓe haɓirayno law no jeeya koɓe haɓirayno kon ɗum no buge ni no tufara on tigi no jogii tufa goɗɗo ɗumanno hari ɗum koye aalaji guere mana no wayi wano labberu ko waɗete ni e juuliɗe goo ma almanɓe ko jogoto ma lamɓe goo ɓawɗon ko jogotono haray tuggordu juutu ndu no goɗɗo no seŋa dow ton embere ɗum mana ɗo ko taqiribi ko eɓɓugol tu ɓe mana andi joni sina nge sortike nge iwi ka nge wirnino ɗon nge ƴawi seeɗa waɗay ni haray distance waɗi hakkude ka nge wirnino ɗon e ka nge fewndi ɗon tawi ɗon joni masalan sa waɗi woni tuggordu ni a taway sengo goo no fewndo nangen sengo goo no ka nge yaltiri ɗon ɗum ko qiyas tagribi ko hollugol tu wonde ɓe nge towa seeɗa ɓe mana ɓorde ka nge yaltiti ɗon wona wano 20 minutes ha 30 minutes kuntumbun ɗon ɗon on nafatake fi hon ɗum laarno ɓanginan en wonde ko fewndo ɗon cheytaneji ɗin rewata nange ngen ko ɗon ɗi fof ɗi sujjanta nge joni noon fewndo kadi sujjanta nangen ɗon an wuta sujjan ɗon allah wa a wasi tawi on fof ko hunde wotere on en sujjande tentini si tawi ko telen nangen ko fuɗirante ɗon ko telen ɗon qibla wontiri andi ɗon joni on fof ɗon fewti nangen an hiɗa anniyi ko jon nange gen sujjanɗa kanji ɗi anniyi ko nangen kono ɓay tun feppodiri si nandi wonde wiyete ko kañum enne si tawi ndu aati onno ndu aati nge waali cowo yiyama bimbi ɓeyna ndu ñaminge ka ko ɗum waɗi fewno nayon tigi juuɗo woni ɗiɗi waktu tammo on indama yaqumu qa'imu dhahirati ila zawali sanga nde dari darorgal jollondu tukuloɓe tan jollondu woni tumbere nangen tumbi ka hoore sanga nangen hewti ka tumbere hoore ɗon ɓorde ɗon heeɓi nge liiƴagol ni seeɗa ɗowdi ni yaltita yaratelen ka nge fuɗiri toon kun tumbun ɗon kadi no gasa ɓurata wano 30 minutes ha 40 minutes ɗon kadi nayon tigi juuɗu fes
kasa waddo e hadith Uqbata ibnu Amir al-Juhani mo filli on fi ɗum wonde ɗiɗo waktuji tati Nabi sallallahu alaihi wasallam no haɗaynoɓe juulugol e majji no haɗaynoɓe surrugol fureji ɗin e maɓɓe e majji saanga nangue fuɗi ɗo nge towde seeɗa e saanga nge tumbi ka hoore ɗo e nge liiƴade seeɗa e saanga nge fokkitani mutugol ɗon e nge mutude woni tati nayaɓum ɗum min ba'di zawali l asri ila l isfirari ɓorde ka alansara on gasi zawal yani alansara on o yiwi lanni mana waqtul ikhtiyar on ka alansara o lanni ɗon hana ngen soyɗa nge wawoya nge wona nete hakkude ɗon kadi nden tumbere ɗon nden ɗon kadi no haɗa naafugol e muɗum ngol haɗegol ɗon no sindi seeɗa edi yeeso ɗon ɗum woni wagtu jowab on minal isfirari ɓurde ka nange nge neti ɗi ila ghurubi shamsi hana nge mutoya fes nge wirno ko ɗon noon woni ko haɗa kon ɗon kadi ɗon e kange fuɗata ɗon ko gotum waɗi ɗon kadi cheytaneji ɗin kadi ɗon kadi ɗi rewayge ɓe inni nange muta hakkude galaɗi ɗiɗi cheytane fuɗa hakkude galaɗi ɗiɗi cheytane ko honno ɗum galaɗi wayi ko honno ɗum wonirta enen e anda ɗum kono noon nelaɗo ko maki on ko gonga idan ɗi waktuji ɗo jowi sa faala inna waktuji tati ɓorde ka sen ƴetti ko wi kanko ka fajiri feeri ma wi en ƴette ka subaka juula ɗon e nangue towde seeɗa nge fuɗa nge towa seeɗa on période ɗon naafugol naafeni tum fi heɓugol baraji ɗon no haɗa nge tumbike ka hoore ɗon e nge liiƴade seeɗa ɗon kadi no haɗa alansara juulama ɗon e nangue mutude ɗon kadi no haɗa ɗiɗo waktuji immagol tun naafa o si tawi noon ko naafiloji humodirɗe e sabu on waɗi fewdo ɗon on tigi naafay ko madhab imam Shafi'i ko on ɗo madhab ɓuuri sellude e misal on tigi juula subaka ha gayna o yalta o yaa e haaju makko ɗon e nangue nge fuɗata ɗon o arta o heɓa haaju natugol ka juulirde o ara o naata ka juulirde ɗo sabu waggol tahiyatul masjid on waɗi fewdo ka haɗa ene ko yo waɗu ko yamira kon e hoore ko fewdo ka haɗa ɗon ka ko yo acci waɗugol ko yamira kon o darana haɗugol ngol ko honɗuge mo o jiccinta ɓay noyna waɗu kono na fewdo ɗo ko ɗon ɓeyne ta'arudu bayna umumayni kullu minhuma lahu umumun wa lahu khususun min jiha joni hadisaji ɗin no holli wonde fewndo natuɗa ka juulirde wota jooɗo ha ruƴƴa darɗiɗi namak ida dakhala ahadukum si goɗɗo e mon naati almasjida falyarka rakatane qabla yejlisa fewndo ɗo ko abajo oni sa a juuli alansara jo accu juulugol aksir anis sala terto juulugol taw hatta tagruba shams hana nge muta ɗo ko amu fi salawat khasum fil waqtu on ko hakkude ka nangen ka alansara juula ɗo gena nge mutude idan karama ko ɓen ɓe daɗi ɗo hadisaji ɓe yahi laawi baadum akhadhu madhhab tarji on ko ƴettugol goɗɗi acca goɗɗi jiccingo ina ɗum ɗo no jogii doole ɓuri ɗum ɗa ƴetten ɗum ɗo accen ɗum ɗa joni hino yamirore nden ko imma waɗa tahiyatul masjid on a waɗi tahiyatul masjid on a yani e ko haɗa ko a waɗi ko yamira kono a faggitike ko haɗa a ndara fi ko haɗa ko inna noon mi nata tumi jooɗo a waɗi tagayyudu a teddini ko haɗa kon kono a waɗali kadi ko yamira kon joni ko honɗuge mo watta woɓɓe inni sharia on
mura'atu shar'i janiba nahyi aqwa min mura'atihi janiba al amri. Wo waɗo sharia on ko o haɗi kon ko ɗon o ɓuri dolninde, o ɓuri teddinde fi mum edi ko o yamiri kon. Mana on tigi accugol ko haɗa kon ɗum no ɓurani sharia on edi o waɗugol ko o yamira. Si tawi be goɗɗum e mum sinda accugol ɗon ko yamira kon edi waɗugol ko haɗa kon, woɓe yettir noon ɓe ndiga halas tawon tigi juulu few. Kala wo julde bal woɓɓe no yahi won hanafiyankoɓe no yahi wonde hay yoɓugol waktu feƴƴuɗo ɓe inni illa asri yawmihi, sina alansara nde ñande makko nden ɗon. Wala kullin ko ɓuri sellude kon joni ɓayɗi ardini ƴetten ɗi waɗen alhaaliji ɗiɗi sertuɗi fino moɓen hakkunde majji ɗi fof wawni gollitirde. Innen haɗe gongol wona julɗere ɗe fof ko haɗa, ko haɗa ko naafilo mutlaq. ɗo en heɓi poto sortir idan kala naafilo mutlaq juulatake e ɗi wagutuji ɗo, kono wagutuji marɗi sabu ɗi si sabu on ari fewdo ɗo ko yon tigi waɗa. Hare na ɗum ɗon naɗin ɗon laaɗo fandino ɓay hatman no anda kan si tawi ko waktu yejjitanoɗo ma on tigi ɗanino o maƴi fewdo ɗon, fewdo waktu haɗaɗo mana on tigi ɗanike subaka o maƴugol tawi nangue no fuɗude, kono ngo watta ko yo juulu. Laaɗo maki man nama an salatin aw nasiya fal yusalli ida dakaraha. idan oɗo ko am walakin khussisa al amu al mukhassas adaf min al ami gayri al mukhassas. haala kando juuti terɗen no. idan ɗiɗo waktuji jowi naafiloji werlitaɗi ɗin wattake e ɗiɗo, ko lutti kon fop ko fewdo ka on tigi naafata. ko wona ɗiɗo fewde faɗa e mo salligoɗa juula haka ronkuɗa o. wa dhalika waɗi noon li gawlihi sallllahu alayhi wa sallam li amri ibne abasata, sabu ma ko laɗo makka no amri ibne abasa wa gadi sa'alahu ani salati, tawi oɗo amru landike mo fi julde nden. laaɗo maki ay salli salata subhi, juulu julde subaka nden. sa gayni summa aqsir aw summa aqsir ani salati, refti accita ɗon juulugol ngol tertoɗa julde taw hatta tatlu ashamsu, hana nge ƴellito wa tartafi nge towa. haɗi mo o wi sa juuɗi subaka acci ɗon juulugol ngol hande kadi. fa innaha no ngenange tatlu o nge fuɗay nge yaltitay bayna qarnay cheytani, hakkude gala ɗiɗi cheytane. wa hina idi ko fewdo ɗon yasjudu lahal kuffaru, heferɓe sujjanta nangue ngen. ɗum waɗi heferɓe goo ko nangue rewata. si ɗon feƴƴi nge towi summa salli, on tumati juulu noon kadi hande kadi naafiloji. fa inna salata, tabiti wonde julde, mashhudatun ko seedande, mahduratun ko tawande. mana malaika ɓen tawete nde yen juula, ɓe seedo kadi. o wi juula hatta yastaqilla dhillu birrumhi, ha nangue ngen fotodira e ɗowdi ndin. istaqalla ko rondagol, e mana ha ɗowdi ndin rondo tuggordu num, mana ɗowdi ndin wonta e hoore hunde kala natita e mum, woni nge tumbike ka hoore. ɓorde ka nge fuɗi nge towi seeɗa, juuluɗon nde faraɗa o ha tuma nge tumbi ka hoore. si nge tumbike ka hoore summa aqsir, refti on tuma raɓɓinnoɗa ani salati ga julde, akkita julde nden. fa innahu hina idin tusjaru jahannamu, fewno kana nge tumbi ka hoore ɗo e nge liiƴade ko fewno ɗon yiide jahannama huɓɓitete. ay yuqadu alayha nge wutte nge huɓɓe. fa iza aqbala al fay'u, si tawi ɗowdi ndin fewtiti, mana joni ɗowdi ndi joni fuɗɗori yaltitirde yara ka funnangue, o wi fa salli, juulo noon kadi ɗon. fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta tusalli al asra, juulo ɗon kadi naafila ko falɗa ha juula alansara. sa juuli alansara summa aqsir
ani salati refti accita juulugol raɓinɗa juulugol ngol tertoɗa juulugol ngol hatta tagruba shamsu ha nangue muta fa innaha no ngenangue tagrubu ngue mutay bayna garnayi cheytani hakkude gala ɗiɗi cheytane wa hina idin ko on tumati yasduna hal kuffaru ko on tumati heferɓe ɓen sujjantangue heferɓe ɓen ka yimɓe heferɓe ɓen ka jinnaji oɗo hadis holli ɗiɗo waɓutuji ilamaki juulu ha ɗo acca ɗon ha hunde kaari waɗa noon fuɗɗitoɗa ɗiɗo juulatake naafiloji werlitade ɗin rabi annaya ɓunɗum aljulusu fi nafli jooɗagol ka naafe jooɗo naafa no dagi ka dagaki o wiya juusu tanaffulu min qu'udin no sella naafilgol hara kono ka jonde on tigi jooɗo o juula ɗo naafere hara le mo wawi darade kono gayra anna lilmutanaffili lqa'idi nisfa ma lilmutanaffili lqa'imi min al ajri fagat o wi si wona tun naafuɗo no jooɗi himo mari feccere baraji o naafuɗo no dari alal itlaq ko few la in kana min gayri udri si tawi on tigi jooɗi o naafi tawna ganto fes mo wawno darade oɗo ko feccere baraji naafuɗo no dari heɓata si naafuɗo on heeɓi 200 kanko jooɗiɗo naafi on ko 100 o heɓata amma siko boofojo masalan ma ko nawnare joɗɗinimo o wawata darade few ko ganto himo andino daragol naafa kono ganto haɗimo o jooɗori sabu ganto oɗo heɓa e baraji timmuɗi tis wa dhalika ɗum ɗo li qawlihi alayhi salatu wassalam ko sabu mako laɗa ko maki salatu rajuli qa'idan julde gorko on tawa himo jooɗi ɗum ɗo ko fanda ko naafilo nisfu assalati ko feccere julde mana ko feccere baraji julde dariɗo ɗo o wi tun ko salatu rajuli julde gorko qa'idan tawa himo jooɗi nisfu salati ko feccere julde o wiyali ɗo farilla manafil kono no anda hatman ko naafe ɗen o fandi ɗo sabu sellanta wawɗo darade juula farilla sellantamo ka o jooɗo o juula so jooɗi ko juuli haray julde nden ko bonde dalil muɗum ko hadis imran ibn husayn radiallahu taala anhu kanat bihi bawasir imo wonduno e kanko imran mo wonduno e ɓuuri nguuro yuppotoni ndi o wino laɗa kono no mi juulirta laɗo maki salli qa'iman daro juula ay o yamiri mo wi daro juula o wi fa in lam tastati si tawi noon a wawata darade juula nawnande yeehi ha tawi a wata daradu e mayre fa qa'ida haray ko ya jooɗo juula fa in lam tastati fa ala jambi si tawi kadi nawnande tiiɗi ha tawi a wata hay jooɗade juula ɓay no hewta ɗon kadi ka o wi juulu ka waaliɗa ɗon ɗum ɗon holli wonde ɗo ko fanda ɗo wonde julde jooɗiɗo ko feccere julde mari baraji muɗum ko so tawi koye naafilo khamisan bayanu anwa'i tatawu'i e ɓangingol noneji julde gatte julde naafe wahid tahiyatul masjid salmingo julde nden ɗum ɗo ko e julde naafe jeeya de qawlihi sallallah alih sallam sammako laɗo kaw maki ida dakhala ahadukum lmasjida si goɗɗo mo naati ka juulirde fala yajlis wota o jooɗo dey hatta yusalli raka'atayn ha o juula darɗiɗi haysi ko juma honɗum dalil mum si almami no hutumbinde ñande juma a naati ka nder juulirde ko ya ruƴƴu darɗe ɗiɗi na noon ya juutin goɗɗo wi sulaykul gatafani sahabajo ñande gon laaɗo no hutumbinde e juma o naati tun o jooɗi ƴakkane laaɗo tinimo laaɗo maki ene a juuli ɗiɗi darɗe ɗiɗi salmingo juuluɗe nden oyno owoye wonde ɗum fa salli imo juula ɓawo gayni juulude laaɗo maki ida dakhala ahadukum lmasjida yawma aljum'ati wal imamu yahtub fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn wal yatajawwaz fihima laaɗo maki si goɗɗo e mum naati ka juulirde ñande juma
tawa almami no hutum binde wota o jooɗo ha o juula dar ɗiɗi kono yo raɓɓinɗinno ɗe hala lanniɗo no gasa oɗo hadis hewtano imam malik hatuman ma hara laawol ka o rewi o hewti imam maliki ɗon laawol ngol sella kono sinano imam maliki nanata wona oɗo hadis o inna si almami ɗo wadde khutba sa naati ko ya jooɗo ɗo woni goo ɗimmum ɗum salatu duha julde walluha wahiya arba'u raka'atin e julde walluha ko darɗe nayi fa akthara ma ko ɓuri ɗuuɗude ila 8 raka'atin ha darɗe 7 bal ha happaka li gawlihi sallallahu alaihi wasallam ma ko laɗo kaw maki inna allaha ta'ala allahu towɗo on qala o daali ma o wi ibna adama ay yabna adama ko hañi ɓiɗɗo adama irka ali 4 raka'atin ruƴƴanan darɗe nayi min awwali nahari ka arande ñalorma akfika akhirahu mi yonete on tumati ko lutti kon lannode ñalorma o ka fuɗɗode ñalorma juulanan darɗe nayi haray mi gaynanima mi portésima mi ƴettanima garanti ko lutti kon e ñallal ngal tayib nden min aicha o maaki nelaɗo no juula no darɗe ɗi nayi wonde o ɓeyda ko allah muuyi o ɓeydu o happaka no sella 2 sella 4 6 7 10 11 ila machallah ɗum ɗon ɓuri sellude e konngudi karama koɓɓen ko wonde julde wallu ha ala darɗe ka wiyete nayo feƴƴuɗeɗo nayo mankuɗeɗo tati on tarawih ramadana naafiloji suumaye ɗi li gawlihi sallllahu alayhi wa sallam sammako laɗo kaw maaki man qama ramadana imana wa ihtisaban mo daranike suumaye naafugol jemma tawa ko e hoore gomɗinal e hoore tañƴinagol baraji ka allah o gofira lahu ma tagadda min dambi o yaafete ko ardi kon e bakkatuji makko ɗin to sooki ɗin nayi on salatu raka'atayni ba'da al wudu'i juulugo darɗe 2 ɓawo on tigi gayni salligade on tigi salligi ke tum sabu ko salligi kon o juula darɗe 2 ɓeyna sunnatul wudu'i aw naflul wudu'i naafilo fi salligi masalan joni goɗɗo taw naafilo waggutu julde fes woɓɓe no woodi yuhafiduna ala al wudu'i ɓe maray salligi tum ka salligi boniri ɓe o ɓe salligoto hay si naafewndo julde masalan 10 heures 11 heures salligi boniriɓe ɓe hay ɓe salligo 15 heures 16 heures salligi futike ɓe salligoto joni noon no moƴƴi si on tigi salligi ke fewno gaynoɗa salligi ɗon tawana e ɗi wagtuji haɗaɗi ɗa juula darɗe 2 hon woni dalil muɗum li gawlihi sallllahu alayhi wa sallam sammako laɗo ka o maaki la yatawadda'u rajulu muslimun salligata ko gorko julɗo haysi ko sonnajo fa yuhsinu lwudu'a o moƴƴina salligi on fa yusalli salatan o juula darnde ma o juula julde illa gafara allahu lahu ma baynahu wa bayna alsalati allati taliha sina allah yaafanomo ko woni hakkude e nden julde nde o juuli ɗon ha e julde heedde ɗon nden bakkatuji woni ɗon ɗin tosoki ɗin fof o yaafoto ɗi bal dalil goɗɗo goo nelaɗo ma kan no bilali o wi bilali ko honɗum waɗanɗa allah minani e foso paɗe maɗen yeeso an ka aljanna minani ya ndiɓɓa yeeso an ka aljanna ko honɗum waɗanɗa allah e golleji ɗi ɓurɗa tañƴinorde ko ɗin ɗon allah nadirma aljanna ɗo no yimɓe go sikka wonde ko bilal attirlaɗo natugol aljanna o woy kono hande joni en fof yen naata ɗo min mi hawja mi wonta yeeso ma kono ko nelaɗo attoto si dambugal aljanna ngal udditake ɗo en laaɗo hewtude ouverture on ɗum ɗon ko kanko jogii ngal teddugal ɗon so hewti malaikaɓe halfinaɓe ɗon ɓen e garde présidentiel ɗon ɓe lanto ko an woni hombo o présente ko min woni mouhammad ɓen ko amen yamirano wota min udduto ha hewta bisimilla mi udduto bisimilla raison hare bilal en no ɓawa ɗon naate tun hakke ko foti ko ɓe wubba ɓe feƴƴa ɓe hara yeeso o wi ko honɗum waɗanɗa allah ha heɓuɗa ndin joddi ɗon bilal miijiti o inni
ala golle ɗe mi waɗani Allah ɗe mi jorti wonde haray Allah yoɓaylan ha o yoɓa mi wona ɗum ɗon si wona tun min mi salligata ko salligi sina mi juulira on salligi ɗon darɗiɗi maki e yo ko ɗum tigi minen min ala e wadde ɗum ko ɗum nandi ko ɗum Allah yoɓirma ɗum ɗo holli wonde no moƴƴi sa fewde ka salligiɗa o juula darɗiɗi joɓum ɗum salatu raka'ataini inda alqudumi min alsafari fi masjidi lhayyi juulugol darɗe ɗiɗi saga on tigi hewtiti o iwi safari o iwi safari o hewtiti o juula ka juulide quartier e makko darɗe ɗiɗi non so hewta ka suudu makko li fiilihi sallllahu alih w sallam dalika sabu nelaɗo sa sallam wanno ɗum qala Ka'bu bnu Malik o maki Ka'bu nen andi ko oɗo woni ɓe tatoɓe ɓen ɓe Allah jaɓanno tuubu wiye ɓawo hari guite dundi ko suratu tawba o wi'i kana nabiyu nelaɗo Allah wonino sallllahu alayhi wa sallam ida qadima min safarihi so arti e seteyagal makko ngal o hewtiti bada bil masjidi o fuɗɗoray ka juulirde fa raka'a fihi raka'atayn o juula ɗon taw darɗe ɗiɗi noon so hewta ka suudu ɗo karama ko ɓe no woli ɗo haala buy ɓe wi nelaɗo galle makko ɗe ge suudu e juulirde nden no siŋo no bakodiri no kolodiri si tawi noon an joni galle maɗa e juulirde no woɗɗodiri joni ko solo primo to wonɗa juulirde ala sina nde ɗo a hewti joni ko ya argata o juula darɗe noon tumata yaha ka suudu si tawi sattende no woodi hay son tigi waɗali kono noon si tawi no ɓatti ella ala on tigi attorgo ka juulirde o juula darɗe ɗiɗi on tumata noon o hewta si tawi noon hiɓe habbimo to sonnaɓe no habbi on tigi fownaɓe ɓe hewti wonto wonno ɓe hewti minen bamɓe to minen fof no dari no habbi wi ko joni o yahay ka juulirde ɓene ko ɓe tultali waɗa on tigi attorgo ka suudu ella ala kadi ka suudu ɗon mo wawi julgo darɗe ɗiɗi ɗon naafile ngo jeego on raka'ata at-tawbati darɗe ɗiɗi tuububuye li gawli sallllahu alayhi wa sallam sabu nelaɗo Allah ko maaki ko mana darɗe ɗiɗi tuububuye juulugol darɗe ɗiɗi toro Allah yo Allah jaɓa ɗum tuububuye Allah yaafo ɗum bakkatuji mum ɗi sabu ka nelaɗo maaki ma min rajulin ala e gorko wo gorko haysi ko sonnajo kadi no yudhrib mono bakkon ɗinna dhanban bakkatu summa yaqumu refti o immo fa yatatahhar o laɓɓintinno o salligo summa yusalli raka'atayn refti o juula darɗe ɗiɗi summa yastahfiru llaha o insino ko Allah o inna Allah yaafolam watta ɗum illa gafara allahu lahu si wona Allah yaafomo jeeya ko watta ha Allah yaafo bakkatuji jiya ɗon waɗugol ɗum ɗo jeɗɗi on arraka'atani qabla al maghribi darɗe ɗiɗi aɗo futuro li gawli sallllahu alih w sallam samma ko laɗo ka o maaki sallu qabla al maghribi juule aɗo futuro yani naafe aɗo futuro summa gada fi thalithati o maaki ka tammu liman sha'a mono faala o maaki sallu qabla al maghrib sallu qabla al maghrib sallu qabla al maghrib liman sha'a juule aɗo futuro juule aɗo futuro juule aɗo futuro mono faala ani so innano mono faala haɗa ɗum fayda woni farilla goy ɗon kadi no moƴƴi ɗo imam maliki jaɓaɗo kanko o wi kanko ko tuma naafe fuɗɗike wo tuma futuro on juula kono noon oɗo hadis no selli jeetati on raka'ata al istikharati darɗe ɗiɗi waggol istikhara on fi sa falam wadde istikhara juulugo ɗon darɗe ɗiɗi noon si waɗa du'a istikhara on istikhara on ko so tawi a falama wadde hunde tentini sa waɗi e ɓayitta yomi waɗu kayi mi accuɗo ma ko piiji buyi waɗa yeeso ma suɓagol ngol ko kucci ko kuccal ngal ƴettu kuccingi kam ƴettu kuccal ngal wonde neɗɗo ara e piiji ɗin fi yo détermino yo décision ngo suɓano hoore makko o waɗa eɓɓa itta ha ɓeeɗa wiya koɗi ƴettu ɗum ɗa ɓeyna accu ɗum noon ko ɗum ɗo ɓuuri moƴƴude on tigi yaha wembo joni noon yo wi yo Allah suɓanon Allah suɓanin joni noon no watta on istikhara ɗon na istikhara ƴette so ɓende a woɓɓe ne jooɗi ɓe waɗi golle maɓɓe ɗen ko waɗango yimɓe l'istikhara ɓe jonna ɓe mbuuɗi
e ɓen kon ɓen na ndaroɓe ɓen ko listihara watta ɓen Allah holleɓe kisa subhanallah fof ko sama kala e mbeɗa jogino mawɓe goo ko amen toon kamɓe ga wo ko ɗum ɓe dardana ko kamɓe ko listigara on listigara ɓe watta ɓe mawɓe komi faala yahude Sénégal mawɓe am ɓen ɓe wino ko be awa mi yaha ɗon mi dara si lawol ngol no feewi awa si ɓe newnanami yo mi yaw mi yaadi e kawraɓe an ɓay min yeyi min ɓatiki ka hoggo min ni kawraɓe am min ni ɓeɗo ko hunde wottere patte ɓe wowlantanmi ɗo mi hoolo mi anda ɓe no yiya eyi ni hon ɗum min ni si ɓe yi komi hutiɓe kon hara mi andi hiɓe yiya si tawi ɓe bimbi weetoy ɓa joni ko yon ar wowlon haaju mon on weeta bimbi noon mo be ara ɓe na honno wiyetaɗa ko kaarijo awa an ko hunde kaari a waɗa sadaka ɗum ɗo ma laawgol no feewi ma ngol feewano ƴawi ɗo ano cippori to mini si tawi ɓe bimbi ɓe ari tum ɓe ni he pay kon an a hoolaki komi yiyata kon mi yii ɗum Allah hollila wonde ɗa hutimi min ɗon hara mi hoolike few kono kala ko ɓe woranimi ko na ɗum hara mi hoolaki ni ko ɗum adduma no min ni wallahi kuran mi faala yawde ɓe mi faalaka yeddude mawɓe am men mi ari men holli ɓe komi faala kon weeti bimbi wiyata ɓe ni ko honno de wiyetaɗa mi a ko ɗon randu boni ha yinde ande ɓe anda te ɗum no mi woranino ɓe min ni ko Mouhamadou wuri nokku kaari mi yiwri min ko honno de winoɗa ya faala min ni ko na faala yaade Sénégal ɓe uggiri seeɗa e maki fayde hoore nden e koyɗe ɗe no fota fama ɗum hoore nde koyɗe no fota eyyi ni sa yahi arsike ma on koye junngo ɓaleejo juutuɗo woni Sénégal ɓe fof wayde ko ɓaleeɓe juutuɓe ɗum ɗiya wala kulli ɓe waɗɗo seedeji muɗum ɓe i kore ñiiri jeɗɗi e ɗum ɗo jeɗɗiji ɓuyi ɓe maki seede muɗum on fotte e gookiji eno kamen gooki no woodi ka yarɗa wayde ka sentere gooki ko anditta Allah ko moƴƴo min immi ɗon ha min hewtiti min fottale e gookiru ko laaro ko tawata no fanɗi ceeɗu ya jindu ka amen toon e ɗi doŋi ɗon hara ka woɗɗi kadi no woɗɗodiri tawa fottale e gookiru ɓotu Allah hollu wonde ɗum ɗo fiyo mi ɓeydi hutade Allah taƴintinaɗo ɗon gookiru few wala kullin o istihara on ɗon ɗum ko sama kala hino ɗo istihara sunnajo o wi nelaɗo maki ida hamma ahadukum bil amri si goɗɗo mo himmiri hunde ham ko faalegol ko arata gam e husnu ko fi hunde feƴƴude mo faalama hunde ko arata o jiɓike ko honno ɗum ardata ko honno ɗum ɗo feƴƴirta ko honno mi heɓirta ɗum ma honno mi daɗirta ɗum laɗo maki fal yarka arakatani yo juul darɗe ɗiɗi min gayril farida harana noon farilla na darɗe ɗiɗi subaka ko naafiɗo so gayni naafude ɗum ɗo ko holli ɗo o juula e darɗe ɗiɗi haw gayna few o salmina thumma li yaqul on tumati yo wi'u noon allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته عند قوله أن هذا الأمر ستاي كسرنا جفالا اللهم إن كنت تعلم أين زينب با الزواج من زينب با خير لي في ديني ومعاشي سيكو يهوغل اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى أوروبا خير لي في ديني ومعاشي وإلى آخر يعني أنت جوولا وفالاكم هنا الله اللهم الله إني من أستخيرك ميرو دابا
ya suɓinan ya suɓano ɗan bi ilmika sabu gandal ma ngal wa astaqdiruka miɗo ɗaɓɓira doole maɗen bi qudratika doole maɗen istaqdara ko ɗaɓɓirgol doole wa asaluka min fadlika al azim miɗo torma ɓural ma mangal ngal fa innaka taqdiru an hiɗa wawi hiɗa hattana wala aqdiru mi hattanaka mi anda mi wawata wa ta'lam wala alam hiɗa andi mi anda wa anta allamul ghubi an hiɗa andi ko wirni ko allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al amra allah si tawi hiɗa woni hiɗa andi o fiyake ɗo o wowra noon ko honɗum nde hunde ɗo nde mi faala si hiɗa andi nde ɗo hayrun li ko moƴƴere wonanimmi e mum fi dini ka diina an taw wa maashi e ka gurdan an wa aqibati amri e ka battane fiyake an fagdurhu li hoddiranan ɗum ɗon laato wa yassirhu li newnanami kadi summa barik li fihi waɗnami barke muɗum wa in kunta ta'lamu si tawi no hiɗa andi anna hada al amra wonde nde hunde ɗo o sonnaji ɗo somin jombimo charru li ko bone wonantanmi e mum fi dini ka diina an wa maashi ka gurdan an wa aqibati amri ka battane fiyake an fasrifu anni woɗɗintinnan ɗum woɗɗintinnu ɗum e an ittu ɗum e an pottina wasrifni annu min kadi pottinami e ɗum pottin ɗum e an pottinami e muɗum woɗɗidirami gi waqdur li alkhayra haythu kana hoddiranami moƴƴere kande woni wo pornami moƴƴere kande woni wo addanami summa raddini bihi refti waɗami weltora nde moƴƴere ɗon wonde adno heɓa moƴƴere woni haɗa o weltora weltorgol moƴƴere kadi ɗum ko Allah waɗanta on tigi addanami moƴƴere waɗa ha mi weltora kadi moƴƴere nden on tigi wowla haaju on haɗa darɗe wona ɗo hannde torki Allah subhanahu wa taala yo Allah faamin en dina kam faamu selluɗo o arsiken kadi gollitirgol o jaɓanen ko golluɗen kon wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin waɗen maande nani ɓayi ɗen anndi refta gongol o mi yaray ɗan ɗo landal no ɗo go ko yette sojo num o jombi sonnajo o wondi e sonnajo on ɓe haaɓi o joniti sonnajo o accitimo fes ɓe duwodiri woni ha eddatimmi sonnajo on no e nokkure tawi kaɓe wonno ɗon ka gorko on wonno e ka sonnajo on woni ɗon no woɗɗodiri gorko on no yahi uditoye place telen ka sonnajo on woni ɗon takko ka sonnajo on woniri ɗon wodi ɗon place o woni ka place on ɗon jaka kanko e sonnajo on ɓe famodirino toon ha ɓiɗɗo heeɓi modi kaari so daari golle ko no ɗum woniri aɗa andi sonnajo on o iniri kanko de ko modi makko accitinoɗo mo ko kamɓe famodiri toon ye joni noon o accitinoma a eddini ko edda timmi dewgal humaka hakkude moɗon ndumuradu gerdini wo joni noon bandiraɓe sonnajo on worɓe ɓen waliyaɓe makko ɓen ɓe inni forcé joni ko be o ya adda teŋe on dewgal ngal hume ko honno woni ñawore nde inna lillahi wa inna ilayhi rajiun o andi ɓe sonnaɓe ɓe wela wondude kono wonata koye ɓawo maɓɓe ko ɗum waɗi on tigui waɗu doyi wahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna aduwaka yawman ma wabghid baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma joni ɗo on ɗo ɓiɗɗo ko fattujo ko zina ɓe waɗi zina laaɓuɗo poos wasi tawi ha hande ɓe meeɗa jombidirde par ce que frontiére on fermanoma lanni ka o wino o acciti edda timmi lanni few woni debbo janano e makko si ɓe ñeñiniɗo ha ɓe yiiti doyi hakkude maɓɓe tun haɗa ko zina ɓe waɗi on no ɓiɗɗo ko fattujo few duna chak yalla no sella ka dewgal humite hakkude maɓɓe ɓay ko tawil ɓe waɗi no gasa ko wigol joni a modi kere na ɓeygo annu kere na
no gasa ɗum ɗon tefanaɓe ƴetten konngol wingol haray no gasa ka dewgal hume hakkude maɓɓe kono ko ɓuri moƴƴude ɓay ko ɓe dugulaɓe hara dewgal humaka hakkude maɓɓe sina hara e hul taɓe ronko kadi accitidirde ɓay ɓe suttidiri kono noon on ɗo ɓiɗɗo kanko fattujo few la yunsabu ila abihi ka sharia wa billahi tawfiq هل خروج المني بشهوة من غير جماع هل خروج المني بشهوة من غير جماع أو الإغماء أو الأكل والشرب شهوة من غير عمد هل هو تبطل الصوم أم لا؟ كيف ما فهمت من أو الإغماء أو الأكل والشرب سهوا من غير أيوة غير عمد بيدو لاندي ومني يسيالتي إغوطو harana yiidigal rendigu kono mani o yaltidi e faale tawa mo horuno bonna e korka nam bonna e korka so on tigi tewi ko yaltini mani yu makko o mani o yaltiri e dakamme sowa ko waɗi istimna o waɗi masturbation o fijiri hoore makko ha mani o yalti woni o ndaaru filmuji harmuɗi ma o ndaaru rewɓe ma o waɗi piiji ha o yaltini mani yu makko on shahwa ko ɓuri sellude ko en konguɗi karama koɓɓen ko wonde hara e korka kam boni ko yarli hara ne waɗɗimo kaffara ka waɗɗaki mo kaffara ko ɗon woni e bahthu on imam malik wi no waɗɗimo kaffara few imamu shafii imam ahmad wi kaffara waɗɗaki mo kono noon o yoɓaygal ñallal ɗon laalla wongol kaffara on waɗɗakimo ko imam shafii imam ahmad wi ko ɗo ɓuri ɓattade kono noon ngal ñallal ɗon ngal boni o yoɓitay ngal ñallal ɗon kadi o tuuba o toro allah yo allah yaafo mo o wi al irma faɗɗegol so on tigi faɗɗama emo hoori korka kam bonay faɗɗere nden si tawi woni faɗɗere nden ƴetti bimbi yehi ha kikiɗe aren ngal ñallal ɗo ngal boni fuga haɓe ngo wi si tawi woni won feccere ñallal ngal haray korka kam boni kono ko selli kon si wonali ñallal ngal fou tawi e nder ko faɗɗa ɗon kon ɓe ñam wonɓe takko makko ɓe ñamminali mo yarnali mo hay fus haray korka kam bonali landi kadi ñamugol ma yargol hara koye hoore yejjutugol o yejjitino hoori o ñaami ma o yejjitimo hoori o yari addi koka hun ɗon endo koka hun ɗon gal e alaji hande na suuma e na go suuma e ye kono noon ko yejjutugol na yejjinkinnagol andi yette soɓen wonde ɓe yejjinkinnoto si tawi wona en tembete bonnata korka kam few imam malik o maki si on tigi anditi o taƴi fewdo ɗon yo timmi ñallal ngal no waɗɗimo timmintinnogol ñallal ngal ɗon korka kono o yoɓoyay ngal nabi sa sallam maki hadis selluɗo man nasiya wa huwa sa'imu fa akala aw shariba fa innama atamahu llahu wa sagahu mo yejjitino hoori o ñaamima o yari ko allah ñamminimo ko allah yarnimo siko oɗo hadis ko muttafaqun ala sihhatihi siko oɗo hadis ɗum noon imam malik o wi oɗo hadis ko holli wonde o mara bakkatu ko allah ñamminimo ko allah yarnimo nam puisque ko allah yejintinimo ha o ñaamima yejintinimo ha o yari kono ala ko tindita on de o yoɓata ñallal ngal aslo on si on tigi bonni korka makko on ko yo yoɓ kono hadis goɗɗo go aroy wonɗo ka sunan fala qada alayhi yoɓugol fawakim ɗanni no gasa on ɗon hadis kadi hewtano imam malik ko ɗum ɓatta fellitere ma lawol no hewtirimo noon aray lawol ngol na sellugol mana mo yejjiti ñaami ma yejjiti yari mo hoori so anditi ɗum o dartike o wattali hayfus ɗon ɓaawo o andutugol haray koyo kontin korka makko kan haray ka bonali few
ko yeddondira ko mo yejjiti yiidi e sonnajo muɗum no hoori ɗon kadi haray ko sifa ñamete o woɓɓe inni o oye ko waɗi ka ñamugol ko antum kono yiidugol e sonnajo kamɓe ɗi ɗon honno ɓe yejjitirta kamɓe ɗi ɗo noon ɓe wi ɗum ɗon no metti fi yejjitugol waɗa ɗe golle ɗon kono sen farli ɓeɗi ɗo no ɓe yejjiti no gasa ani premier suuma e hara yimɓe ɓe wowtino awa wonde juulugo subaka tun arta awa feƴƴina ɗon on e jang ɓe ari tum ɓe waɗi ɗum ɓe fof ɓe yejjitino sen farli ɗum waɗi haray ko selli kon korka maɓɓe kan bonali yoɓe lootolol ngal ɓe kontina korka maɓɓe kan kañum e ñamugol e yargo ko gootu wabillahi tawfiq landal arnangal ɗo kadi mallande ɗiɗi arnangal wondema kono ɗi ñawore koye ɓe on ƴetti julle e chaise joƴƴinaɗe nde juulde jooɗo ɗon juula woɓɓe landi wo ko honɗum woni ñawore e ƴettugol jullere e ɗe julle ɓe joɗɗina ka juulirde ga ɓe juula e majje si tawi ɓe wawata sujjoyde andi joni yimɓe buyno jogui e nawnaje koppi hara ɓe jogui probléme toragol ɓanto jooɗa ta ɓe wawata si tawi ko angal mbawdi on tigi jooɗori ka jullere o juuli ella ala e muɗum man la yastati an yasjuda yusalli mumi an mo wawata yaade sujjoya ka leydi ko yo juulu ko hara mo eɓɓi ɗon allah sami allah o eto sujuudu on jolta ɓuri ruku o na hay fus kono noon si on tigi no wawi sellata ko wiɗen kon nane sellata ka on tigi jooɗo o juula julde farilla himo wawi darade kono ñawore ɓujugol hono dammi ɗin nanayi ɓujugol dammi koyte hisa'u albahaim e ɓujugol daabeji ɗin si tawi ko on tigi ɓujiri daabe on ko fiyo tew on welu ko luuɓi kon iwa no ciikuliji ɗin ko luuɓi kon iwa no dagi kadagagol no dagi amma ɓujugol ni tum fi tum wota hubu ɗum noon haare dagata ko siko fi lettugol ngol tum tayib natawaqafuna wa jasakumullahu kulla hayri